Kapitan Inteng. Kapitan, apay ngay? Awam mo't kapi ka na sukar dito barangay hall. Awan aya. Kababain ka dagiti bisita, awan pagkapida. Bayam kagawat tagpagatang ka ni treasurer. Sige, tanay. Kancawan da tayo nawan man lamay pasango tayo. Una, kababain. Aglinis kayo mamu dito barangay tayo. Chief, aglinis ta kano. Wananggal, aglinis kami. Nagaduti wara di tarwar. Agwalis kayo ita paraangan. Sikat niya agwalis di tarwar. Siyak dito'y unag, jeep out. Sige, inakalaan jay walis. Diyak kaya tinawara. Kaya narugit a barangay hall. Wen? Wananggal, aglinis kami. Anggal, kasano kami ang makapaglinis. Kat awan mo't pagwalis may. Napananay ti walis kandaspan. Awan damot iti pangikabkabilan. Sino man nga tan tinangala aya kat no kagat-gatang dagijay. At damangal-ala anggal. At dagtatakaw iti usar dito'y barangay hall. Dagiti nga takagawan wano dagiti tanod makwanaw. Saan mo apabasulan dagiti tanod ko anggal? Ta nagsisingpet damin. Mga no dagiti kagawad mau. Sino ngay nga takadakwada? Awan mo't ti amok. Nay, agwalwalis ka mait marikwanang. Wen amaray, tanay. Ado tag kay warabul, bulong dito rubayan ti tersenak. Siyak, sanak pa anak kawalis ije paraangan may. Agwalis ka mo't kababain no narugit ti paraangan yaw. Lakwan nakman pa'y nga raud maray. Itay. Adala kom akapikan asukar. Adda. Nakagapang kagaya mag... Awan nga min kahit idi mayak gimatang idi na minsan. Adda nga road. Kagat-gatang ko launay. Anya ayat ti umay mo ibaga dito barangay hall paray. Jay organisasyon mi aman nalon Agpatulong kami kumapare. Katulungan kayo Ay paray, di naglapag kapye na bisita nakpay may. Una niya. Kumpari nakpay. Sige, mabiit lang Kwaraw! Abay anggal. Mabigbig mo na ito kasangsangaw. Apay, malipatan na kaya may. Agang-angaw ka pare. Nitatabadong day tanggal. Just istorya kami. So nga timplahan na kami man iti kapimi. Wananggal. Nasamit kanyak ako araw. Napait kanyak. Sige, ituloy mo ti istorya paray. Un kayang pare anya. Jay rantak dito ikat Bayan jay ti kape niya. Nagbiitan. Very good, kwaraw. Paray. Apay ngay tadanom laeng mat. Anapudot na ito'y adda dito'y tasa. Puro siya. Awan mo't kape na. Apay ngay kwaraw. Kasanaw, awan mo't kapikan asukar anggal. Ay unay mo't daytan paray. Kapikan asukar lang. May busan kayo pay. Kat no kagat-gatang lang ni treasurer. Awan nga rudan. Anya mo't daytoy na barangay. Nakapimpi man lao na yan. Kapilaang kinasukar. Awan! Kwaraw. Awan talaga? Awan anggal. Binalibaliktad kun di pag-ikan. Ngam talagang awan. Awan pa'y ganas, mate. Anya mo tinda dya barangay hall. Awan pa'y ganas. Napayakas tatisaom. Kasanaw, napana ka dya barangay hall. Ultimo kape kan asukar. Awan. Kat naibusan da siguro, mata. Ti amok dita. Kinurakot na ito opisyal ti pondo ti barangay. Tila manan napnapanan day tapanunot mo. Kapikan asukar laeng. Awan. Agkapikan dito'y balay. Ado, di ginatang ko akapikan asukar igetersina ni Marikwanang. Kagtimplan. Mawatan mo apay ngagpukaw dagiti gamit iti barangay hall. Kitaam ang mga nuadamot mangal ala. Saan mo't kano dagiti tanod ni kwaraw? Isudalaang mati kanayon iti barangay hall. Un nga rad. Suspitsak tupay amay sa kadagiti tanod. Asino nga'y kumakadakwada? Dakam mo. Anya mo't tendagijay akakadwam.
Nakawanda pa iti barangay hall. Jeep, adda nakita. Anya day ta nakitam. Jay pagwalwalis ni kagawad kwa ng ije arubayan na. Jay matwalis ije barangay hall. Ha? Pudno ka di day ta nga ibagbagam. Won, Jeep. Nakita. Sigurado ka? Won, sigurado ak. Sige, tay pulong ko kini Uncle Kao. Kaduan kan amang ipulong. Sanan, saklangan. Sige nga, Rod. Ang aminton maminsan, duatan a. Uncle, antay pulong Kao. Anya ti pulong ba? Ni kagawad ko hanang. Ay, Kwarog. Saan ka nga garamid iti istorya? Apay nga ipulong mo ni kagawad kwanang ako marek. Aguri ka tadenggan ti istorya ni Kwarog dungo. Sige, Kwarog. Di pagwalwalis ni kagawad ko hanang. Tayo walis iji barangay haul. Lukas ta, iso tinagala? Ay, saan kayo abasta agpabasol? Narigat day ta. Mga no isupay ti mga ala iti kapikan asukan. Lay, maray. Apay, anya ti sisi imom di tatersina ni Marikwanang. Tagtagare, Maray. Awan ni Marikwanang. Napanggimatang itilako na ijay ilay. Daytoy kanuwales apagwalwalis na. Kat kukwa ti barangay. Aya, nan kita man. Kita daytoy dastpan, Maray. Adda nga agpayso nakasurat iti likod na. Kukwa ti barangay daytoy. Aywan. Kabildatan Barangay Hall. Kunana? No kasta. Ni Marikwanang ti talaga nga agal-ala iti gamit iti barangay hall. Pasagidak to man. Ay, saan Apay katasanan. Amangan no pati jay kapikan asukar alako na. Kat inala na iti barangay hall. Ay, nakababain mo't una yan. No kasta ti aramidan na. Anya nga'y marituya ang gumatang ka? Saan, Maray? Taamangan no dagita lakaw. Kat inalalam laeng iti barangay hall. Anya? Jay wales kandaspan mo. Nagkapumat iti barangay hall. Ay. Di ka man nagsasawi ti kasta. Narigat nagpabasol. Nagpabasol. Kano nakita mi jay nagan ti barangay hall ang nakasurat ijay. Kahit nayawawan mat Kaya't masawan. Jay ginatang ko akapikan asukar nagapoy jay barangay hall. Kwa. Kun kahit. Ay, nagdelikado ka. Ure man aggapoy jay barangay hall, apay kumangay. Alaam ijay, samon to ilako kada kamay. Di mo lahat ibagbagamat. Ay sus, Maray, amun ti amain. Ammo pa yun ni Kapitan. Kan amok matan. Nagbeat mo tin. Kapi ka na sukar pa ila dyan na alak. Imaminan ni kagawad ko hanang, Uncle. Isaw ti agal-ala iti kapi ka na sukar tayo dito'y barangay haul. Agal-ala gayam at talaga. Isupay lang amin ti suspitsak idi kahit. Jak laing pagaro pa. Ung tamaan Uncle. Ay saan? Ha? Anya nga ro ti aramidam kan kwa na ngay. Baga aklaang. Day talang, baga am online. Anya ngay nga ron. Ungtak. Kababain ako na. Kapitan, handa ka no ibagam. Umupo ka. Amo ka, Kapitan. Ung tanak gapoy dyan nyawid ko awalis kandas panti barangay. Amok nga ung tanak. Gapoy tinalak akape ka na sukar. Sige, ung tanak laeng. Apay kumangay. Kastoy ti bagakan ka. Nalampay kuman di kaldero di ta kusina. Kanji paryok adakal. Samot, Mabainak. Unay kan aya. Baka alam pa di may sakaban na bagas. Makonsensya akmot, Umdasan di kape ka na sukar. Alam di sa ako ta isa ako munti kayat mo nga alaan. Ni, apay ngay baunak. Kahit agpada talaang mo. Anya?
Di atindog alam bisaan katsak tinangala. Anya? Pati tugaw. Ay, isuma lang aklata nagpukaw ah. Duwata nga agal-ala. Umay kuman kasaritan ni pare Enteng. Mabit lang tayo nakitain no at dita opisina na. Panawan naklatan di tayo. Ay katuwa na. Kastaw iti panang tratom iti bisita. Ah, ayun gayam. Agtugaw ka ba, tatabadaw. Agtugawak kunam. Wan tata. Ayan nga di pagtugawak. Ah, ayun na niya. Ayan ngayon dagiti tugtugaw di tawi. Na pati pagtugawan agpukawain. Mabit lang tagbiro kak iti pagtugawam. Mabit lang nga. Diyos kay, anya klasya barangay hall day tayo. Tatabadaw. Ah, Pasensyakan. Dahito'y lang tinabiro kak apagtugawam. ha? Dahil tati pagtugawak, bangkitaw. Isulang matiadda. Ayan ni pare Enteng, tagasaritak man. Apa nga awan pagtugawan dito barangay hall. An-anwam dagita nagadu at tugaw. Pagtugawan ah. Dudwa talaang mat dito'y balay. Di ngay kwarog no umay ah. Talo tayo laang. Ay, sobra day ta at tugaw. Ano nga ada bisita tanto? Man-manumat dagiti umay abisita dito'y balay. Hindi kan sumanao. Na, Awan ti mabalin nga umay mangala kadagita tugaw. Apay akas la aburido ka, Chip. Ay, talaga nga aburido ak. Apay ngamin aya. Awan mo tun dagiti tugaw iti barangay haul. Katagungungot ni Tata Badaong tawan nagtugawan na. Di mo ayan nakita. Binagkat ko dagiti tugaw. Katimpan ko ijay balay da ang kalmaw. Anya? Day tati ko na ni Kapitan. Alaak amin dagiti at tugawan, katipan ko ijay balay da. Kaya't mo asawain. Amin na tugaw iti barangay haul. Impan mo iti balay da ang kalkaw. Won, Chip. Nabambanugak ang nagbagkat. Ha? Di nakpay tinangdanan ni Kapitan. Ay, Di nakpay pinagmerienda. ay dakas da ito yan ah. Papanam nga, Chip. Mapan ko alang dagiti tugaw iti balay da ang kal. Kat isublik iti barangay haul. Antay, apay, kwarog. awan tugaw iti barangay haul. Namuak nga dagayam amin dito'y balayaw. Ay, jakman amo iti dayta nga angkel mo. Tainala namat amin nanditoy. Isublik iti barangay haul da kita. Sige, isublem, takababain. Agung unget ni Tata Badaong. Tawan nagtugawan na idi na pa ni barangay haul. Ala, bagkatem dagitan. Wananteng. Aha. Nagko na nga isublim dagita. Angkal. Dito'y nalagda kita. Isungarog na inalak ta pagtugawan dito'y balay. Ay, di kala mabain, inteng. Agpada kayo matan ka ni Marikwa na ngagiyawid iti kukwa ti barangay. Ay, tugaw lang ken lamisaan man. Uray pay. Sige, kwarog. Isublem dagitan iti Ay, barangay. kwaraw. Nay. Kwaraw. Siyak ti masurot, inteng. Ay, sus. Ha. Kayat mau ti mabalo Ay, na. ay, 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 Wow. kwak, kwak. Agung ungetan ni Antay, angkal. Ah. Delikado kan. Insublik amin ang dagutin nalalak diti barangay hall, Kapitan. Ay, andyan dagita. Diya asukar kan kape sino katakon. Ah. Diya matuwalis kan daspan insublikon. Di nga pagkapian ata sa insublim. Wen si Kangay. Insublim diya lamisaan kan tugtugaw. Isumod dagita ni. Dagiti ngay tugaw. Dagito nga. Pagtugtugawak pa yan. Ay, kababain, Kapitan. Agung unget manan ni Kabadong. Malala. Basta saan tan nga ulitin kagawan. Ay, da kayo nga opisyal dita barangay Kabildakan. Di yung amin alaan dagiti banag apara iti barangay yo. Tapno awan ti madi apakasarsaritaan nyo. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika
ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangan.